Arithi a mahiũ kuma itura ria Nduka Moja kaunti ya Kajiado ni mamũkĩrĩte mathomo moria mangĩhũrana na ria muthemba wa ipomoa rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩmanyamaria. County government washikane na national government, washikane na researchers, ndio tukishikana pamoja na tulete our resources pamoja, tutaangamiza hii mumea. Kwa hivyo ni vizuri sana sisi wote tukate, ndio hii mumea haitarudi. Maana mimi nikikata, mwenzangu ache bila kukata, wakati ya kunyesha ama upepo inaweza leta kwangu. Mamũkĩrĩte mathomo maya kuma ataaramu a University ya Nairobi arĩa makoretwo magĩtabania ũthuthuria wa kũhukia ria rĩrĩ. Kutegemea na pale utakata mmea, inaweza mea tena kama ni ya vegetative ama inaweza angamiza hiyo mmea kabisa. So tukaenda tukapata ya kwamba ukikata karibu na udongo, hii mmea inamalizika kabisa. Ugwati wa ria rĩrĩ nĩ kũnyihia mũigana wa nyeki ĩrĩa ikũraga, kuona rĩtambaga na njĩra nene kũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũkũra nyeki. Hii ni mmea ambayo ukikuwa mkubwa hata inaathiri mpaka hata mifugo wanaweza potelea ndani na hutawapata, kwa sababu hii mmea umekuwa mkubwa kama mti mkubwa. Aikari a gũkũ Kajiado manageria kũhũthĩra ndawa mĩthemba ngũrani ĩrĩa nĩ ũgwati kũrĩ mĩmera, na rĩu marehoka gĩthomo kĩrĩa mamũkĩrĩte nĩ gĩkũmakũra thĩna-inĩ ũrĩa makoretwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Ken Macharia.